Yo, there's a boy. Wapi dunia Samido? Shikilia. Ekadia tawega. Nimwende Samido. Tanzania yo. Wanakio tene waguito. Nawakora nyandarwa. Na haria ndo ndiraigua. Arekera kudiraigua kiraiga ate Samido araina. Akwaditera Samido. Atekera kukio kiraiga aterere. Ate Samido araina makaigua tetaranunga kioro. Yako Kenya. Na ndio mara hiyo waneke ndimo yakashai. Ate tondo ni akora tu murata wa rigiti. Leo mambo kaitira dashi sande no. Ndio ndio moreno orinjo na rosi. Ndio ile kolo. Ndio ni makoe. Ndio na mabugako. Ndio kabugarabu. Ndio ndio tohana sana shito. Ndio kabugarabu. Atumia ndio kabugarabu. Atiga kwenderia irabu cia Gikuyu guoya. Atiga kwenderia Texas guoya. Ate Samido inakou aterege kuhingwo. Samido ciaretwo ni mutumia. Na mutumia ucio ni akuire. Na ithe agekua. Na mwana uyu ni ciana ciake athagira. Icomwerwo atiriri. Nũũka na ndarũto cia maciĩ. Mwaka muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Membe TV gura hano mucie wigwe wi mucie ni video ira gituthurite indereti nene muno gatiga gimakikenete muno ni ucamba ino gaciru wa muthoni wa Kiruba na ndugu ino yao na Samido Cruiser kawatiriri leteni namba ya Baby Topa tumtumie kakitu uyu ni njamba ya ruriri Yusa kagatiriri kiu gwiciria no wagwitwo tondu comment akirekereirie haha gatikumithoma Njemoka gwatiriri I don't know what happened to Chungwa and the way he was a promising future leader akiuria kiega muno igwa githiri atia Chungwa gicenjia na kiri mundu akionekanaga muturire wake hau gabere tongiko wagirire muno no tukimenya uria gwagithire Ligana kagwatiriri Chungwa adungwe vaccine kwanza atutestie ng'ombe zetu mpaka watiriri Kasongo yeye was the icing on the cake maoni makire maigi muno kugutigana macio kommente hau no gituike wa gucemia ki na Membe TV.